بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى بالأصول الثلاثة. الأصول ثلاثة أصول. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alustame ühe väikse raamatu õppimist, mille nimi on kolm põhilist alust või kolm fundamentaalset alust. قبل أن نبدأ بالدراسة عندنا أسئلة 5. Enne seda, kui alustame selle raamatu õppimist, on meil 5 küsimust. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ Esimene küsimus: miks me õpime tauhiidi? السؤال الثاني: لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأصول الثلاثة؟ Teiseks, miks valisime just selle raamatu, see 3 põhilist alust? السؤال الثالث: ما هي الأصول الثلاثة؟ Kolmas küsimus: mis on need 3 põhilist õpetust ja põhilist alust? السؤال الرابع: ما هي الثمرة التي نجنيها أو الفائدة من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ Neljas küsimus: mis on selle raamatu õppimise vili või kasu? السؤال الخامس الأخير: محتوى هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب على ماذا يحتوي؟ نعم. Viies küsimus: millest see raamat koosneb? Mida see sisaldab? اترك الكتاب. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ Esimene küsimus: miks me õpime tauhiidi? لأن الله خلقنا لهذا، لنوحد الله. Sest Jumal on loonud meid selleks, et لا يدخل الجنة إلا موحد. ükski polüteist ei sisene paradiisi. لا يقبل الله أي عمل إلا بالتوحيد. Ja Jumal ei võta vastu ühtegi tegu, kui selles ei ole tauhiidi, Jumala ainsust. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. See oli ka Jumala sõnumitoojate ja prohvetite sõnum. تكثير الحسنات. Et saada rohkem häid tegusid. محو السيئات، تكفير السيئات. Ja et pühkida ära halbu tegusid. ثم قد يسألك إنسان وأنت تمشي في الشارع مثلا. Võib-olla küsib keegi näiteks, kui keegi meist tänava peal kõnnib. يقول لك أنت موحد؟ Küsib, et kas sa oled see, kellel on Jumala ainsus? تقول نعم أنا موحد. Ütleb, et jah, et mina olen. يقول ما هو التوحيد؟ Siis küsib sinult, et mis on see tauhiid, mis on see Jumala ainsus? إذا قلت لا أدري هذا معناه أنك كاذب عندما قلت أنك موحد. Ja kui sa ütled, et sa ei tea, siis järelikult sa ei olnud aus, kui sa vastasid, et. ثم قد يسألك إنسان وأنت في الطريق. Ja võib-olla küsib keegi sinult, kui sa oled هل أنت مشرك؟ Kas sa oled polüteist? تقول أعوذ بالله. Ta ütleb, et أنا لست بمشرك. et ma ei ole polüteist. طيب ما هو الشرك؟ Ja küsib, et mis on širk ehk siis Jumalale kaaslaste omistamine. إذا كنت لا تعرف الشرك لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري. Ja kui sa ei tea, mis on širk ehk Jumalale kaaslaste omistamine, siis võib-olla sa langed ka selle. إذن أهم علم وأوجب الواجبات وأول الواجبات هو التوحيد. Sest esimene, kõige tähtsamad teadmised ja kõige tähtsam kohustus on just see tauhiidi õppimine, tauhiidi teadmine. السؤال الثاني: Teine küsimus. لماذا اخترنا هذا المتن في دراسة التوحيد؟ Miks me valisime selle raamatu tauhiidi õppimiseks? نحن الآن طلاب. Me oleme praegu õpilased. الطالب لا يستطيع الدراسة إلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص، إلى العلماء. فعندما رجعنا إلى العلماء قال العلماء أنه أول ما يبدأ به الطالب التوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد بهذا المتن المبارك متن الأصول الثلاثة. نعم. Ja õpilane ei saa õppida ilma seda läbi õpetlaste tegemise. Tähendab õppida läbi õpetlaste ja õpetlased on soovitanud seda raamatut tauhiidi õppimiseks. السؤال الثالث. Kolmas küsimus. ما هي الأصول الثلاثة؟ Mis on need 3 põhilist alust? هي باختصار أسئلة القبر، الأشياء التي تسأل عنها في قبرك بعد الموت. Lühidalt kokkuvõtlikult öeldes on need küsimused, mida meie kõigi käest küsitakse hauas. من ربك؟ Kes on sinu issand? وما دينك؟ Mis on sinu usk? ومن نبيك عليه الصلاة والسلام؟ Ja kes on sinu prohvet? هذه الأصول الثلاثة. Need on kolm põhilist alust. ما هي الثمرة؟ ما الفائدة من هذه الدراسة؟ Mis on vili või selle õppimise kasu? الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة. Kasu sellest, kui me õpime neid 3 alust. ثم عملنا بها. Ja tegutseme nende. ثم دعونا إليها. Ja kutsume teisi inimesi nende aluste juurde. وصبرنا على العلم والعمل والدعوة. Ja oleme kannatlikud selle teadmise ja tegutsemise ja selle teadmiste juurde kutsumise suhtes. بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Siis Jumala tahtel me vastame nendele küsimustele, mis meilt hauas küsitakse. وهذا من أحسن
الثمرات. ning see on üks parimatest viljadest. نعم. الأمر الخامس. 5. punkt. أي كتاب تقتني أو لو أهدى إليك إنسان كتاب ماذا تصنع في هذا الكتاب؟ نعم. ükskõik mis raamat, mis on kasulik või mis näiteks kingitakse sulle. تقرأ مقدمة الكتاب وتقرأ الفهرس. أقل ما تقرأ في الكتاب تقرأ الكتاب كاملا، هذا أحسن شيء. وإلا أقل شيء تقرأ المقدمة وفهرسة الكتاب، محتوى الكتاب. نعم. parim on lugeda muidugi terve raamat, aga vähemalt peaks lugema siis eessõna ja sisukorra vähemalt. نعم. هذا الكتاب يحتوي على أقسام 5. ja see raamat koosneb 5 osast. المسائل الأربع. 4 küsimust. والمسائل الثلاثة. ja siis kolm punkti. ولماذا ندرس التوحيد؟ miks me õpime tauhiidi. وشرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. ja selle 3 põhilise aluse seletamine ja need 3 küsimust, hauaküsimust. والخاتمة. ja kokkuvõte. المسائل الأربع. et 4 küsimust. والمسائل الثلاثة. 3 alust ja 3 küsimust. ولماذا ندرس التوحيد؟ miks õpime me tauhiidi. شرح الأصول الثلاثة. 3 põhialuse seletamine. وخاتمة الكتاب. ja kokkuvõte. إذن يعني هنا في الكتاب هذا سيكون عندنا حصص أو أقسام 5. selles raamatus on siis meil 5 õppetundi või 5 osa. نعم. فقط يعني هذا الذي ندرس الآن. نعم. et see, mida me õpime praegu. إذا ماذا أخذنا الآن؟ أسئلة 5 قبل البداية في دراسة هذا المتن المبارك. et enne selle raamatu õppimist 5 asja, millest me rääkisime praegu. السؤال الأول. العلم. السؤال الأول. ما هو التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ esimene küsimus, miks me õpime tauhiidi. السؤال الثاني. teine küsimus. متوحد هل أنت مشرك؟ السؤال الثاني. لماذا ندرس هذا المتن المبارك؟ miks me õpime just seda raamatut. السؤال الثالث. 3. küsimus. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ قلنا أسئلة القبر. mis on 3 seda põhialust lühidalt kokku võttes. السؤال الرابع. ما هي الثمرة؟ الإجابة عن أسئلة القبر. 4. küsimus, mis on kasu selle õppimisest. السؤال الخامس. محتوى الكتاب. 5. küsimus, selle raamatu قلنا الكتاب يحتوي على أقسام 5. ja see raamat koosneb 5 osast. المسائل الأربع. 4 küsimust. المسائل الثلاثة. 3 küsimust, 3 teemat. لماذا ندرس التوحيد؟ miks me õpime tauhiidi. شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. 3 põhialuse seletamine ja hauaküsimuste seletamine. خاتمة الكتاب. ja raamatu kokkuvõte. والله أعلم.